uyu munsi mwari mwatumiye Pierrot Lumumba, ni umugabo w'umupanafricaniste uzwi muri Kenya, uzwi muri Afrika muri rusange, kandi ukora advocacy. Hari icizere kuza kwiwe hano gusobanuye iki? Hari icizere bibaho? Yego, mu ijambo ryiwe yagarutse ku kintu gikomeye cyane, sinzi ko hari ico gisobanuye kuri mwe. Aravuga ngo tuza tuguma twandike ngo na Pahoro yandikiye abakorinto n'abagalatiya n'abaki ngo ndabigeza musubiza. Bira bisobanuye iki? Nabonye batwika abantu n'amaso kuko navuye aho bahiriye njewe ndahakirira. Pastor, niki wibuka mu ijoro rya Gatumba? Na amateka bazayasoma kimwe n'andi mateka, ariko ibi bintu birazwi. Yabandikira kuyabandikira no kuvuga ngo tariki 13 z'ukwezi k'umunani mu gihugu cy'u Burundi mu Gatumba habaye isanganya, habaye itsembatsemba ritsemba ubwoko bw'abanyamurenge bari muri iyo nkambi, batumaraho abavyeyi, inshuti, abavandimwe, abo twakundaga. Pastor yari ijambo yaravuze ngo babuze intumbi ya Nzabakiza, Gisegeti yaburiwe irengero. Gisegeti yaburiwe irengero avuye mwacu nije twari twicaranye. Turataramana na Gisegeti ava mwacu, nyuma yo kuva mwacu kuva uwo munsi ugeza none sindongera kubona Gisegeti na Muhuza mvuga nawe ni muri Nzabakiza. Ubwo ni urungano rwanje. ni muri umuna wabuze, no kuvuga ngo Muhuza yabuze uko Nzabakiza nawe aburukwe, kandi batari bari mu ihema rimwe. Nzabakiza bo twari turi kumwe. A world of stories. Kuri Afrimedia reka nubundi twakire abacika cumu ba Gatumba, ababibayemwo, ababibonye, ababizi cyane kurenza uko twe tushobora kubivuga. Reka batangire bibwira abakunzi ba Afrimedia kugira ngo dutangire ikiganiro. Amazina yanje nitwa Shimyimana Justin, nije uhagarariye Fondation Gatumba muri Kenya, nkaba n'umupastori w'itorero ryitwa Wisland Christian Church. Murakoze cyane. Nje ku mazina nitwa Muyengeza Alexis, naje ndumucika cumu, turafatikanje na pasteri muri komite. Nguhereyeho kuko ari we warukirimo wivuga umunsi ijoro rya Gatumba riba waruri. Narindimo. Niki wibuka? Ico nibuka? Nibuka byinshi. Nkeretse wenza ugize icumbaza muri bizo byinshi. Tubwira mu bintu nka bitatu wibuka byagusigaye muri memoire. Ikintu ca mbere kitazasibama muri nje, nabonye maiti ntarigera mbona. Ico kintu ndikiza sinzacibagirwa. Nabonye intumbi zabene wacu tahandi ndazibona, nihara naziboneye. Ikindi nahaboneye sinari nzi ko umuntu azasha agashirira, naho nabiboneye. No kuvuga ngo iyo ni image itazigera imvamo. Nabonye batwika abantu n'amaso kuko navuye aho bahiriye njewe ndahakirira. Pastor, niki wibuka mu ijoro rya Gatumba? Byose bankutubwira uko ryagenze mu ncamake. Ijoro uko ryagenze ko mwari data Alex yaramaze kubivuga, kugeza n'aya masaha ko numva amajwi y'abantu barimo bavuza induru, kandi imyaka 21 irashize. Ayo majwi sinzayibagirwa. Nabonye aho umuntu bamutwika yari muzima akaba umuyonga. Mu masaha 2 gutya ukabona umuntu arahiye abaye umuyonga, wanamushaka uko namubura. Icya gatatu, twabuze umuntu umwe, yego abantu benshi barahiye, ariko twabuze umuntu umwe, maiti y'umuntu umwe nubu tutarabona, tituzaba uwitwa Nzabakiza. Twaramubuze, kimwigeze mu mubona, tuzi yabo. Mukeka ko bamwishe cyangwa bamutwaye? Baramutwitse. Yarahiye muri shitingi yararimo arasharashira. Mubura n'igufa. Umukobwa wiwe yitwa ngo ni Kamariza, uzarebe kuri Facebook, yarahiye gutya. Arashaka inogishe gutya naha yikurura, azatubwira ngo daraho papa yarari. Twaramubuze yabaye umuyunga. We warokotse gute? Kurokoka abakuru baciye umugani gusamagara ryaje umuntu asamaye. Jewe shitingi nari ndimo
inyuma yacu hari ikiraro cyari kirimo imbunda noneho barasa bariya nabo bagasubiza batinda kuhagera duhita ducamo shitingi turiruka uko niko narokose ariko barandashe nanje bwakeye mu gitondo ipataro nari nambaye kaza mbona yabaye ibipfumagure mudamu arambaza ngo se bakurashe ntoya none iyo pataro nayitaye ejo bundi ndi hano muri Kenya sizi ukuntu madamu yagiye arayita ariko ubundi nari navuze ngo zayibika kugeza yayitaye kubera kwanga ko muhora mubyibuka cyangwe kubera iki yageze ayibona akagira stress nyinshi kumva baye asa nkaho ugiye muri trauma ahita ayifata arayita Alex wewe warokotse gute no kuvuga ngo uko twagiye turokoka birasa n'ibifite inshusho imwe kuko twagiye duca inyuma y'amashitingi kuko uwaciye wese mu muryango yahuye n'isanganya yarapfuye hari n'abandi baciye umuryango ni bake bakize nkubitubwira nkaho ubu uri kubwira ntarabyumva ntabizi oya agomba kubyumva hano dukurikiwe n'abarundi n'abanyarwanda n'abandi batandukanye abarundi barabizi abanyarwanda barabizi keretse umuntu wabyirengagiza hari n'abato bavuka basanga byarabaye na mateka bazayasoma kimwe n'andi mateka ariko ibi bintu birazwi kuyabandikira no kuvuga ngo tariki 13 z'ukwezi k'umunani mu gihugu cy'u Burundi mu Gatumba habaye isanganya habaye itsembatsemba ritsemba ubwoko bw'abanyamurenge bari muri iyo nkambi batumaraho ababyeyi inshuti abavandimwe abo twakundaga pasiteri ari ijambo yaravuze ngo babuze intumbi ya Nzabakiza Gisegeti yaburi wirengero Gisegeti yaburi wirengero avuye mwacu nije twari twicaranye turataramana na Gisegeti ava mwacu nyuma yo kuva mwacu kuva uwo munsi ugeza none sindongera kubona Gisegeti na muhuza mvuga nawe ni muri Nzabakiza ubwo ni urungano rwanje ni muri umuna wabuze no kuvuga ngo muhuze yabuze uko Nzabakiza nawe burukwe kandi batari bari mu ihema rimwe Nzabakiza twari turi kumwe ihema ryanje nagaza ntara buryo nijoga tutamba uko kabiri mwanya wa kabiri wari mu Nzabakiza ariko mwaga n'umugore n'abana hanyuma kuri gishitingi inyuma hakabamwe nyina akagira abana babiri agakobwa navuze kahiye nakandi gahungu karokotse none umugore yari atwite urumva twebwe shitingi yacu tukabana nabanzabakiza kwanga kurara nababyeyi arambwira ngo jewe ati sinshobora kubonaho Fideli wanje atwiko arasohoka ariko angije mu shitingi ya mama wabo washikemo baramurasa arakata aja mu indi shitingi yo haruguru baramurasa niho barasega umwana wiwe naho kugeza uyu munsi tuzi yo Nzabakiza tuzi yo muhuza tuzi yo bakisekedi abona abantu abandi bo twagiye tubona ibishirirwa ukabona nihuzu yasigaye ukamenya ngo iyuzu ni ya runaka ariko bo ibo ndituzi yo bari n'ubu nyine kituzi yo bagiye hari indi image ntazibagirwa ni image y'umurambo wa Gasosi Gasosi yari umugabo munini yarahiye ku buryo umuyonga wazubona wizinzemwe amara iyo image sinshobora kwibagirwa iyo uyu munsi ugeze ukabona ubutabera butaratangwa wumva ko ubutabera bubaho impamvu bubaho ibi bintu by'ubutabera it's a process ni ibintu bigenda gahoro ariko bikagera ku ntego ntibirakereza rwose n'abatekereza ko byakereje cyangwa se hatakari icizere oya biri mu nzira kandi ahubwo ni vuba cyane tuzayibonesha amaso yacu twese hari umunyamuryango wawe bwite watakarije muri burya bwicanyi bose n'abanyamuryango banje nabivuze nyine wawe muvukana oya twese uko twari turi mwacu uhere kuri mama nanje nta n'uwigeze araswa isasu ryo kukuguru ngo akomereke twasohotse turi bazima kugeza uno munsi wa none ntawugira inkomere isasu kandi muri hagati muri ayo masasu indani abo turi kumwe babafa ibyo kuri wowe bisobanura gute ni ikimenyetso cy'ubuhamya nantanga none kico gitangaza kugira ngo gisobanure utarakibonye uciye mu masasu uri gusimbuka imirambo ukagenda ugahuruka wewe nta sasu ryagukoze singifata nk'igitangaza kirenze ibindi kuko nubundi bariya bapfuye nico gitangaza nabo cyari kubabaho ariko kwari kugira ngo no munsi wa none mpagarare gutya ameze ndi muzima kangabona ubuhamya nanguha Pastor utekereza ko isi yibagiwe Gatumba
oya si ntabwo yibagiwe Gatumba. Jenoside yabaye mu Rwanda 1994, ubutabera bwayo bwabereye mu 2000. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ubutabera ni igisaba ibimenyetso, cyo ni kimwe. Cya kabiri abanyamategeko bari cyo bazabashingiraho. Icya gatatu ni urubanza ukuntu bashobora kurwakira. Ibyo byose biracari mu nzira, ariko very soon mugano w'Abongereza, very soon ubutabera bagiye kuboneka cyane, kubera ko kuva dutangiye kwibuka nibwo bwa mbere tubonye umuntu be nuriya atwitabira, kandi duhora tubandikira. Ariko kuba ari intambwe yateye akaza gatugeraho, dufite icyizere kandi yabyiyemeje wenyine ko azabikora. Kandi kuko afatikanyije n'abandi bazatuvugira, bazaturenganura. Yego, ariko hamwe n'ibyo yanadusabye kwandikira no kugera muri biro yiwe kumubwira ibi n'ibindi tuzatubona. Ni ukuvuga ngo amadoni tuzatubona tuyamushira, nabo zazayakusanya ayageze ku bandi. Abo yavugaga mugomba kwandikira ni bandi? Ni abashamanza. Mutekereza ko politike, mbese inzego za politike zishobora kuba zubarara kubakoze ibyaha kugira ngo badahanwa? Ahubwo ubu nyine niho guverinoma ya Kongo, kubera ko kishikanye n'u Burundi, iho yabubarayeho cyane biruta. Nibura mbere giho twari tuzi ngo wenda bazashakishwa, ariko ubu nyine Kongo igifatikanyije n'u Burundi mu kwica abantu ruguru. Byanga bikunze gutanga bari abantu biyemeje kuvuga biriya bizagora, ariko ubutabera nta iminite bafite, nubwo boyigira nta urenze hejuru y'amategeko. Ni iyihe challenge woba waragize mu buzima we nyuma ya biriya kugeza ubu nyine ukaba iyo challenge urayisurvivinze? Afrimedia, wewe kunta challenge ubona? Ni ukuvuga ngo the plus ko umuntu agenda kura, the plus ni ko umuntu agenda bitekereza cyane, ni kugenda uhungabana cyane, si kugenda uhungabanuka, ahubwo ni kugenda uhungabana kubera kugenda utekereza ibintu bikomeye. Challenge none se bikwaffectinga nka gute, ni gute zazara kwaffectinze? None se nkubu nyine abantu ndi kumwe nabo hano muri Kenya n'abantu bashantarinze. Ni ukuvuga ngo abo twanganaga, abo twakuranye sinkibabona mu maso yanje. Ibyo byonyine bintera irungu, ndi affected no kubura inshuti za bugufi. Abangaba turi kumwe nabo nasanze hano muri iki gihugu, ariko abana bo kwivuka, abana biwacu buvira nibaki. Reka dusoza mugire message ngufi mutanga kuri next generation izaza isanga bino bintu byabaye, rino shano ryaguye, bashobora kumva bakazumva hari isomo wenda rivuyemo. Ahubwo si next generation, ahubwo ni families. Ndashaka gukangurira abantu bose abanyamurenge bose ko bangana, bazabigisha abana dufite, kuko turabyara abana mu mahanga, kandi mu mahanga Kenya ntirabona intambara, ibo bakumva ko ari freedom. Ariko rero tugasaba abantu bose bari mu miryango, bazabigisha abana babo, babwire ngo nubwo turi muri kino gihugu ntabwo ari iwacu, twahunze iki. Urubyiruko nabo ntibirengagize ngo bavuge ngo twaradamaraye. Ahubwo bashobora gutekereza ngo nimba ababyeyi bacu barahunze bakabageze hano, niki cyabiteye, baharanire kugira ngo nabo batahe mu gihugu cyabo. Murakoze cyane, reka tubashimire. Nimba hari irindi jambo mushobora kugenera abari badukurikiye kubyerekeye uyu munsi, cyangwa se n'ikindi kijanye n'ububwicanye akarengana abanyamurenge bakorerwa muri rusange. Icyo mvuga uyu munsi, ndashimira abanyamurenge bose n'inshuti z'abanyamurenge bitabiriye kuri uyu munsi, bari benshi, iyi sale yari yuzuye. Icya kabiri, ndashimira muri Data Alexi twarafatikanye gushaka kuri ya mugabo Pierre Lumumba. Ndashimira abanyamakuru mwebwe, ndashimira KTN baje, nibwo bwa mbere tubonye itangazamakuru rya Kenya. Iyi ni intambwe, wenda mu indi minsi iri imbere bizagerwaho. Shimira umuntu wese witabiriye, igikorwa cyagenze neza, kandi tubasabira kugira ngo Imana izaduheze ihumure, nubwo twabuze inshuti n'abavandimwe, ariko dufite ibyiringiro ko ku munsi umwe tuzabona mu ijuru. Imana ibahe guhumurika. Asante. Murakoze cyane. Naam. Reka tubashimire. Asante. Yego. A world of stories.